dia alinsira e ouvintes hotu na bena Jesus hadomi. Imi dia kalae, espera katak imi hotu dia. Agora dadaun hamutuk file-fale hohau bin Febi, e haune colega bin Sandra. Bom dia bin Sandra dia kalae. Bom dia bin Febi, graça ba maromak hau dia. Bin Febi dia kalae. Amos dia. Alinsira durante minuto tolunulu ni larang amise hamalu ka alinsira ya deder sam fura kidane ya programa de genio bot husi Bíblia. Alinsira imisi hanoin kala história semana kotuk nian. Semana kotuk itarona kona basaida. Bin Sandra bele fo hanoin fali maita kona ba história semana kotuk nian. Sim, bele. Semana kotuk itarona katak muri saketa kusi maromakne susar tebes. I oinsa ema ukun mundu ho dalang na beat. Laos adang ho evadet mag ukun mundu ho dalang na beat. Mai be nia oan, be oan nia oan. Ema hotu-hotu inclui mos ita ukun mundu ho dalang na beat. Sim, dala rumah ita la gosta itania colega. Tahirus itania maung no alin. La rona inang aman, i dala rumah ita mas halotuir maromak ni hakarak. Tambane maromak julga mundu liu husi bebot. Mai be ita rona mos no vida di diak. Sim. Nia mos promete atau fo bensong ba ema hotu. Iha maromak ita iha esperança. Dia kalinsira ita mos ya versículo de cor semana kotuk nian. Los kalae. Mai ita koko de cor hamutu? Gênesis, capítulo 6, versículo sanulu resingnen. Tempo saidadet arco-íris mosu iha kalohan, hau maromak sehare. Nune hau hanoin promesa rohan laek, entre hau ho buat hotu nebe memoris iha mundu. Dalai datan? Gênesis, capítulo 6, versículo sanulu resingnen. Tempo saidadet arco-íris mosu iha kalohan, hau maromak sehare. Nune hau hanoin promesa rohan laek, entre hau ho buat hotu nebe memoris iha mundu. Molo kita rona kona ba historia tuir mai, binsan hakarak husu. Karik alinsira asisti ona ema casamento e a igreja. Los kala. E bin Febi pasti asisti ona. Sim, bin Febi assiste dalla varak. Alinsira imi hatene iha oin. Noivo ho noiva halo seida. Se alinsira agora dadang rona hera programa neho iminya bin ka alin, imi bele koleba malu. Ihane binsan hamutu ho bin Febi antau, karik bin Febi belehatan. Sim, bele. Iha oin? Noivo e noiva halo juramento. Sira promete katak, sira selasoy malu tomate makaketak sira. Sing los. Dala rumah ita mos promete buat rumah ba ita ni kolega, ka ita ni kolega promete buat rumah ba ita. Dala rumah ita ni apa ama mos promete buat rumah ma ita. Hanesan exemplo ita ni ama apa promete atu fulan oin sira to hola biskata fong ma ita ka, sira to sosa ropa fong ka sepatu fong. I bain hira ita promete buat rumah ba ita ni kolega, ka ita ni kolega promete mai ita, dala rumah ita kumpri, dala rumah mos lae. Mai be oinsa ho maromak. Bain hira nia halo promesa ida ho ema ida, nia kumpri kalai. Mai ita ron hamutu kusi histori tirmai. Parte hat maromaknya promesa bot. Bebot saya hotu tia, liu tia tinan barak nia laran, maromak halo promesa bot ida. Ni hatete ba mane ida naran abraung. Ba iharai nebe hau sehat tudu ba o. Hau sehalo o say nasaung bot. I familia hotu-hotu ia mundu, sehetan bensang liu husi o. Wah, neno vidadi diak. Maromak haru ka abraung atu ba ia fatin phone. Tamba maromak sehalo povu phone. Nune, maromak ne bensong bele 6 kari ba ema hutu. Maromak halo promesa bote beso abraung. Abraung rona maromak ne liafuan. Depois, abraung halo tuir saida mak maromak hatete. Abraung ba ia rai nebe maromak hatudu bania. O hatene saida mak abraung senti bain hira tohya na ba? Abraung senti tau.
Nia ladun hatene oinsa maromak se kumpri nia promesa. Abraham honia fen Sara mos idadi ona. Sira idadi liona atau hetan oan. Kalan ida Abraham hanoin barak. Oinsa nia belesai nasaung bot se oan ida mos laiha. Oinsa nia belesai bensang ba ema hotu sela ia oan ibe oan rasik. Maromak hatene saida mak Abraham hanoin. Maromak kolia bania. Abraham lalikan tau. Sai baliur ihare baloro leten iha kalan idane. Sura fitun hotu-hotu se obele. O sehetan oan bara kanesan fitun iha loro leten. Entaun Abraham sai baliur. Abraham hateke baloro leten. Ikoko atu sura fitun hotu. Tuir mai saida makon tese. Ben hirani hambrik sura hela. De repenti Abraham fiar maromak neliafuan. Ne halo maromak kontenti tebes. Maromak ne promesa ne bot tebes. I Abraham ne fiar ba maromak ne promesa mos bot tebes. Wow, ne promesa bot duni. Maromak haruka Abraham bafatim phone, tamba maromak sehalo povu phone. Nune, maromak ne bensang bela namkari ba ema hotu. Sing, dala rumah susar maita tu imagina oinsa maromak kumpri promesa sirane. Tamba Abraham ho Sara laiha oan, isira idadi liwona. Tuir bin Febi bye-bye feto belehetan oan tu idadi hira. Karik hat nulu ka hat nulu resin. Mabe hausidok hare se avo feto ida nebe feri gos. Depois ni isin rua I hetang bebe. Tamba ne Abraham lahatene uinsa maromak se kumpri promesane. Los, maromak mos promete katak Abraham se iha oan barak hanesam fitun iha loro leteng. Ne barak los kalai. Sing, sura la bele. Bin Febi pernah koko sura fitun kalai. Uluk sekik gosta sura, mabe sura la bele tamba fitun barak los. Binsang pernah koko sura fitun kalai. Sing hanesan, koko sura mabe sura la bele tamba barak los. Maibe ohin ita masrona kata Abraham fiar ba maromak ne promesa bol. Ida ne halo maromak kontenti. Sim, então maromak mas sakara kita fiar ba maromak ne promesa I heitanya Moris, hanesang ho saida mak Abraham halo. Bin Febi hau mas sakara hola parte ia maromak ne povo isimu maromak ne bensang. Sim, agora hau anoing hela oinsa maromak se cumpre ne promesa ba Abraham. Hau hakara krona historia ne hasmana oin, ho dibuka hatene kona baida ne. Hau mas hanesan, oinsa ho alin sira? Diak bin Febi itani versículo semana idane seida. Itani versículo semana idane foti husi Gênesis capítulo 95 versículo 5. Nebe hatete, nai maromak hatete ba Abraham. Hateke tok baloroleten isura fitun sira se obele. Onya geração mos se barak hanesang ne. Agora bin Febi say le depois alien sira no binsang bele temi tuir say damak bin Febi kolia. Gênesis capítulo 95 versículo 5. Nai maromak hatete ba Abraham. Hateke tok baloroleten isura fitun sira se obele. Onya geração mos se barak hanesang ne. Dalaidatan Gênesis capítulo 95 versículo 5. Nai maromak hatete ba Abraham. Hateke tok baloroleten isura fitun sira se obele. Onya geração mos se barak hanesang ne. Mai tahal oração. Maromak ami agradece ba itabot ni promesa nebe bot tebes. Ajuda ami atusai hanesang Abraham nebe fiar ba itabot ni promesa hotu iha aminya Moris. Amin.
Molo continue tene programa, ita se barona música ida. Então, se alin sira tene música ne, alin siramos de canta hamutu. Spera alin sira senafatin akompanya programa ne. Agora hamutuk fali ho ita haunya kolega mana Carol di Amerika. Bon dia mana Carol? Good morning, Bean Sandra. How are you today? How dia? Mana Carol dia kalai? I'm good, thank you. Mana Carol si hanuin kalas, mana kutuk ita prene katak muri sakit aku si maromang ne susar. Yes, life away from God is hard, but with God we have hope. Sing, homaromak ita iha esperanza.
I semana kutuk kita mas aprender liefwan Ingles. God bless you. Maromak fo bensang bao. Alin sira ohin ita rona una historia kona ba maromak ni promesa bot. Agora ita serona tan historia idane holian tetun I Ingles. Imay ita aprender lian Ingles homana Carol. Part 4. Parte hat. God's Big Promise. Maromak niya promesa bot. Many years after the flood, Bebot say hututia liut tinan barak nilaran. God made a big promise. Maromak halo promesa bot ida. He said to a man named Abraham, Ni hatete bamane ida naran Abraham. "Go to the land I will show you, Ba iharay na behaw siya tudu bao. and I will make of you a great nation, How se halo o say nasaung bot. and in you all the families of the earth shall be blessed." I familia hutu-hutu iya mundu sehetan bensang lihu si o. Wow, that was great news. Wah, neno vidadi diat. God told Abraham to go to a new place Maromak haru ka Abraham ato ba iya fatin phone. because God was going to make a new people, Tamba maromak se halo povo phone. so that God's blessing would spread to all people. Nune maromak ni bensang belenam kari ba emahotu. What a big promise God made to Abraham. Maromak halo promesa bot tebes ho Abraham. Abraham listened to God's word, Abraham rona maromak ni liefuan. and then Abraham did what God said. Depois Abraham halo tuir saida mak maromak hatete. Abraham went to the land God showed him. Abraham ba iharay na be maromak hatudu ba niya. Do you know how Abraham felt when he got there? O hatene saida mak Abraham senti bain hira to ihana ba? Abraham felt afraid. Abraham senti tau. He wasn't sure how God would keep his promise. Niya ladun hatene o insa maromak se kumpri niya promesa. After all, Abraham and his wife Sarah were very old, Abraham honia fensaramos idadi ona. too old to have children. Sira idadi liona ato hetan oan. One night, Abraham thought and thought, Kalan ida Abraham hanuin barak. how could he become a great people O insa niya belesan na saung bot if he didn't even have one child? se oan ida mos laiha. And how could he become a blessing to all peoples O insa niya belesay bensang ba emahotu? without children and grandchildren of his own? Se laiha oan ibe oan rasik. God knew what Abraham was thinking. Maromak hatene saida mak Abraham hanuin. God talked to him. Maromak kolya ba niya? Don't be afraid, Abraham. Abraham lalikan tau. Come outside and look up into the night sky. Say baliur ihare balorleten iha kalang idane. Count all the stars if you can. Sura fitun hutu-hutu se obele. You will have as many children as there are stars in the sky. O sehetan oan barak hanesan fitun iha loroleten. So Abraham went outside. Entaung Abraham say baliur. Abraham looked up into the night sky Abraham hateke baloroleten. and tried to count the stars. Ikoko ato sura fitun hutu. And then something happened. Tuir mai saida ma acontece. As he stood there counting, Bain hira niya hambrik sura hela. suddenly De repente Abraham believed God's word. Abraham fiar maromak ni liefuan. That made God very happy. Ne halo maromak kontenti tebes. His promise was very big, Maromak ni promesa ne bot tebes. and Abraham's faith in God's promise was very big too. I Abraham niya fiar ba maromak ni promesa mos bot tebes. Manakero hanuin saida kono ba istorya ohin loron. I thought it was very exciting. Sing, ni kapas tebes. Maromak halo promesa bot ba Abraham. God made a big promise, and Abraham had big faith to obey God.
Sing, abraung nia fiar bot tebes, ini halatuir maromak. Vinsandra, I want to follow Abraham's example and trust God's big promises. Ita bela halatuir abraung nia exemplu, i fiar ba maromak nia promesa bot. Maski dalam rumah, ita senti tahu kahanuin oin sama roma bele kumpri buat hotu na benia promete. Yes, even when we don't understand, we can trust God. Nelos, maski dalam rumah ita la comprende, ita nafatin fiar ba maromak. Vinsandra, let's learn some new words today. Mai ita aprende lia fon ho Ingles. How do you say, Abraham believed God's big promise in Tetun? Abraung fiar ba maromak nia promesa bot. Okay, so Abraham Abraung believed fiar ba God's maromak nia big promise. promesa bot. Let's say that together in English. Abraham believed God's big promise. 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 One more time. Abraham believed God's big promise. Abraham believed God's big promise. Great. Let's pray together. Mai ita halo rasaung hamutuk. God, we are thankful for your very big promise to bless all the families of the earth. Help us to be like Abraham and trust your promises in our lives. Amen. Vinsandra, I want to hear what happened next in our story. How mo sakarak hatene sera makontesitur mai. How about you all? Will you join us again next week for our next Bible story? Yes. Amin afatin fanoin ba alin sira kainang aman sira na bea kompanhia del programa idane kata livro de genio bot hus historia biblianien fan ona. Cada libro ida ho folin $2. Imi bea kontakto ba numero WhatsApp hitu sia mamuk sia hitu ida ka numero telefoni hitu walu hat mamuk. O imi mas bele visita minha página Facebook Honarang União Bíblica Timor-Leste. Imos bele visita minha serviço fatin e Centro Veracruz kai kolidili nia oin. Dia kalin sira itania programa tona nia rohan. Ami se fila fali mai hodi hamalu kalin sira e loran sábado semana oin horas tukusi hobalu to tukusanulu dadersan e programa de genio bot husi Bíblia. Bom fim de semana e maromak fo bênção.